Ngisacela ukunibingelela bazalwane egameni elihle lomfowethu uKrestu inkosi sethu, amen. Namhlanje senza usifundo 3. Isihloko sikaSifundo 3 sithi uKrestu umPristi wethu omkhulu. Indimana yekhanda itholakala kumaHebheru 3 uvesi 1. Sicela sithandaze. Baba udalile amazulu nomhlaba, Yesu wenkosi Jesu Kristu, sibonga ukusinaka kwakho, usenzela yonke imisebenzi yomusa. Singazi inkosi ukuthi siyadinga kodwa usenzele, noma singasacelanga usenzele. Waze wasenzela nalokho ebesazi ukuthi siyakudinga. Ukho konke nje umusa usenzele wona uphinde wasipha ukuphila. Wasipha ingqondo Nkosi ezisebenzayo ukuthi nxa zilizwe lelizwe zikwazi ukulamukela ngendlela eliyiyona masinxusile umoya wakho ongcwele ukuthi usilekelele ekufundeni kwethu, ukuze sizothatha iy'nqumo ezizoletha ushintsho olukhulu ey'mpilweni esiy'philayo, noma ezizoba imvuselelo kwesasizikuzwile uma sikuzwa uNkulunkulu ephinde ekugcizelela. Bese siya phambili ngesibindi sinesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu wayekhuluma namanje usakukhuluma. Cela ube nathi umoya wakho ongcwele usifundise esikhathini samanje, sadla isinkwa sokuphila esiyizwi lakho. NgoJesu siyakhuleka, amen. So cela ukubingelela futhi abazalwane egameni elihle lomfowethu uKrestu inkosi sethu, amen. Sithena namhlanje senza usifundo 3. Isihloko sasifundo 3 sithi uKrestu umPristi wethu omkhulu. uKrestu umPristi wethu omkhulu. Indimana yekhanda itholakala kumaHebheru 3 uvesi 1. Ifundeka kanjena. Ithi ngakho-ke bazalwane abangcwele enihlanganyela ukubiza kwasezulwini, qaphelani umpostoli nompristi omkhulu wesivumo sethu uJesu, amen. Kuthiwa qaphelani umpostoli nompristi omkhulu wesivumo sethu uJesu. So inhloso yalesi sifundo ukuba sazi umsebenzi kaKrestu wobupristi. Uma sizokhumbula kahle esifundweni 3 esasiwenza inyanga ntathu yesibili lapha khona sikhuluma ngobuNkulunkulu kaKrestu, sathola ukuthi kusukela esikhathini sokwenyuka kwakhe uJesu, uKrestu wabe eseyosimela phambi kwesihlalo sikayise sobukhosi esisezulwini. Kanjalo uJesu Kristu wabe saba umpristi wethu omkhulu nommeli wethu ezulwini. So umpristi wethu omkhulu nommeli wethu ezulwini. So ngisacela ukuthi sikukhumbuzane kancane ngey'nkonzo zethabanakeli, ithabanakeli lasemhlabeni, ukuthi nje lifana nani ithabanakeli lasemhlabeni. So ake siqale lana-ke. uNkulunkulu khona awakutshela ukuba uMose ukuthi kwenziwe abantwana bakwa-Israyeli. So uNkulunkulu watshela u-Israyeli ngoMose, khona umyalezo uNkulunkulu awushoyo laphana kuMose ethi awutshela abantwana bakwa-Israyeli. Abantwana bakwa-Israyeli abantu abakholwayo. Cela sifunde Exodus 25 uvesi 8 novesi 9. Exodus 25 uvesi 8 novesi 9. Uthini uNkulunkulu lapha? Uthi uNkulunkulu-ke kuMose, mabangenzele indlu engcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo. Uvesi 9 besithi-ke, njengalokho konke engikutshengisa khona njengesifanekiso sethabanakele nangesifanekiso sempahla yonke yalo, anoyenze njalo-ke, amen. So uMose wake wakhophokela entabeni kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi kuzofuneka enze indlu engcwele, ithabanakele. Lalizoba u-2 room ithabanakele, kodwa umnyango ube wodwa. So umnyango wokuqala ungene egumbini lokuqala bese udlulela phambili kwelesibili, yabo. So lalu-2 room ithabanakele. Sethi uNkulunkulu-ke ngoba wayemkhombisile uMose ukuthi ithabanakele lasezulwini linjani, usethi ku-Exodus 25 verse 9-ke, njengalokho konke engikutshengisa khona njengesifanekiso sethabanakele nangesifanekiso sempahla yonke yalo, anoyenza njalo-ke. Uma kukhulunywa ngempahla yethabanakele kukhulunywa ngolokhu njengamanje sibiza ngokuthi i-furniture. So uNkulunkulu wafika wakhombisa uMoses ithabanakele, wasesithi no, yenza njalo-ke, ningakhele indlu engcwele ngoba ngifuna ukuhlala phakathi kwenu. So uma soqaphela noma kufuna sikwazi ngilana ukuthi-ke ukwakhiwa kwendawo eyingcwele, ukuhlelwa kwayo nezinkonzo zayo kwakwenzelwe ukuba kufundise abantu icebo losindiso. Yiloyo nje uNkulunkulu aim yakhe ngokuthi kwakhiwe ithabanakele lapha emhlabeni, ukuthi ney'nkonzo zazizokwenziwa kulona ukuthi abantu befunde icebo losindiso. So kwethabanakele-ke kwakunamagumbi awu-2. So kwakukhona igumbi lokuqala, okwawuthi uma ungena emnyango kulona
ungena eminyango uqale ngalo, so lelo gumbi okuthiwa indawo engcwele. Igumbi lesibili okuthiwa indawo engcwele. So ake sitholeni ukuthi-ke kwakukhonani egumbini lokuqala na? Kwakukhonani egumbini lokuqala na? Cela sifunde amaHebheru 9 uverse 2. AmaHebheru 9 verse 2 afundeka kanjena. Asethi-ke ngokuba kwakhiwa ithabanakele lokuqala okwakukhona kulo uthi lwezibani. Kwithabanakele lokuqala kwakhona ini? Uthi lwezibani. Kwase sekuthiwa-ke netafula lezinkwa zokubukwa. Nantiya itafula lezinkwa zokubukwa. Kwase sekuthiwa-ke okay, ngokuba kwakhiwa ithabanakele lokuqala kwakhona kulo uthi lwezibane netafula lezinkwa zokubukwa okuthiwa elingcwele. Kusho ukuthini lana? Kuthiwani la? Kuthiwa-ke uthi lwegolide lezibane lelo oluvela la esithombeni ukukhanya kwalo okwakukhanyisa indawo engcwele okwakumele uKrestu. Lela thi lwezibane elingamele ukuhlobisa nje lapha, kodwa ukukhanya kwalo ngoba lalikhanyisa lapha endaweni engcwele kwakumele uKrestu. Othi uma ufunda uJohane 8 uverse 12 uzwe uJesu Kristu ethini? Ethi uJesu Kristu, mina ngingekukhanya kwezwe. So uthi lwezibane loluyana lwalimele uJesu Kristu. kuJohane 8 verse 12 lapho uJesu Kristu ethini khona? Mina ngiwuthi lwezibane. So itafula lelana lezinkwa zokubukwa zazimele uJesu Kristu futhi nazo. Ngoba uma ufunda uJohane 6 uverse 35 uyathola uJesu Kristu ukuthi wayethini? Wayethi mina ngiyisinkwa sokuphila. Ezibiza yena uJesu Kristu ngiyisinkwa sokuphila. So nalela tafula lalinezinkwa zokubuka lapha kwangasekhona ukuthi lihlobisile, lalimele uJesu Kristu njengesinkwa sokuphila. Ilathi leli lempepho noma i-altare lempepho lona elokushisa impepho, ilathi lokushisa impepho nalo futhi kuleli gumbi endaweni engcwele. Impepho lana yayishiswa khona yayimele imikhuleko yabantu bakaNkulunkulu ephethwe nguKrestu. Yayimele imikhuleko yabantu bakaNkulunkulu. Angithi yabo impepho iyasha iyathunqa ephethwe ngubani? NguKrestu. So umbuzo osizoba nawo igumbi lokuqala kade sikhuluma ngalo ukuthi kwakukhonani egumbini lesibili na? Kwakukhona ini egumbini lesibili na? Okay. Kuphendula u-Exodus 26 uverse 34. Ufundeka kanjani u-Exodus 26 verse 34 masiphendula umbuzo uthi kwakukhonani egumbini lesibili na? Uthi wosibeka isihlalo somusa phezu komphongolo wobufakazi endaweni engcwele. Shuthi la ukuphi la igumbi lesibili libizwa ngokuthi indawo enjani? Engcwele. Wosibeka isihlalo somusa phewani? Phekomphongolo wobufakazi kuphi? Endaweni engcwele. Kubuye kuphendule yona futhi incwadi yamaHebheru 9 uverse 3 noverse 4. Ngizocela siwuphangise siwufunde amaHebheru 9 uverse 3 uverse 4. Uthi ngasemva kwesihenqo sesibili kwakukhona ithabanakele kuthiwa elingcwele. Ekuthiwa eline-althare legolide lokuthunqisa nomphongolo wesivumelwano omboziwe ngegolide nxazonke. Okwakukhona kuwo isitsha segolide esiphethe imana nenduku ka-Aroni eyahlumayo nezibhebhe zamatshe. Kwakukhona ini? Umphongolo wesivumelwano uhuqwe ngani? Ngegolide nxazonke. Phakathi kwalo mphongolo kwakukhona ini? Kwakukhona intonga ka-Aroni. Kwakukhona ini la phakathi kwalomphongolo wesivumelwano? Intonga ka-Aroni. Kwakukhona nani phakathi? Nesitsha semana nezibhebhe zamatshe. Intonga ya-Aroni yayimele i-priesthood, angithi isitsha semana. Nkosi, yezempilo lapho, yabo, nemithetho kaNkulunkulu. So phezu kwawo kukhona ini? Lo mphongolo wesivumelwano sendaweni engcwele. Phezu kwawo kwakukhona amakherubhi enkazimulo engamele isihlalo somusa okungena kukhulunywa ngakho ngakunye njengamanje. Nazi lezi iy'ngelosi noma lamakherubhi ekuthiwa ayehleli phezu kwesihlalo somusa. Isihlalo somusa esasikuphi? Sesipheko
umphongolo wesivumelwano. Lo mphongolo wesivumelwano uhoqwa ngegolide, phakathi kwawo kukhona intonga ka-Aroni eyahlumayo, kukhona isitsha semana, kukhona nezibhebhe zamatshe. So uthini uNkulunkulu? Isifundo sokuthini? Kuthiwa umphongolo wegolide wawunamatshe amabili, kwakukhona kuwo umthetho kaNkulunkulu ubhaliwe. Ngaphezu komphongolo kwakukhona isihlalo somusa esasimbozwe amakherubhi amabili. Amakherubhi yingelosi njalo amakherubhi bafethu. Kuthiwa lana-ke kwakuyindawo lapho kwakwembulwa khona ubukhona bukaNkulunkulu ngesikhathi owayesemhlabeni ngaso, kulona ithabanakeli lakhe lasemhlabeni. Isihlalo somusa sasiphakathi kwakhe nomthetho owaphulwe ngumuntu. So umuntu uzozibuza ukuthi zazenziwa njani izinkonzo na, ngoba laphana ethabanakele kwakuney'nkonzo zakhona. So zazenziwa njani? Ngiyacela ukuba sifunde futhi wona amaHebheru 9 uvesi 6 novesi 7. Athi-ke, kepha lezo zinto zilungisiwe ngokunjalo, abaphristi bangena njalo ethabanakeni lokuqala ukufeza izinkonzo. Abaphristi bangena njalo kwithabanakeli lokuqala noma endaweni engcwele ukufeza izinkonzo. Kepha kwelesibili kungena umphristi omkhulu yedwa kanye ngonyaka, ngaphandle kwegazi anikela ngalo ngenxa yakhe uqobo nangenxa yezono zabantu. Kodwa kwelesibili kungena umphristi omkhulu yedwa kanye ngonyaka, ngaphandle kwegazi anikela ngalo ngenxa yakhe uqobo nangenxa yezono zabantu. So sithini lapha? Sithi isoni kwakufuneka ukuba silethe iwundlu, yabo, elingenasici, sibeke izandla zaso phezu kwalo leli wundlu elalingenasici, sivume izono zaso kuleli wundlu. So uma iwundlu selibulewe, igazi lalelo wundlu lingeniswe endaweni engcwele. So ngendlela enjena lokhu kwakufundisa isoni ukuthi ngaphandle kokuchithwa kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono. So isono sithi uma sisonile sithathe iwundlu sihambe sibeke izandla phezu kwalo, linqunywe noma libulawe iwundlu, mase kuthethwa igazi, umphristi engena nalo endaweni engcwele. Lokhu kwakufundisa nje umuntu oyisoni ukuthi-ke ngaphandle kokuchithwa kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono. So esizokubuza ukuthi lowo mhlatshelo wawufaniswa nobani na, ukuthi uma usonile bese kuthiwa hamba ohlaba iwundlu. Iwundlu isilwane futhi esiyisilwane esaziwa ngokuthi sithobekile. Ngabe lokho kwakusho ukuthini? Lo mhlatshelo imihlatshelo lena yayifanekisa bani na? Cela sifunde uJohn 1 uvesi 29. John 1 uvesi 29. Ufunde kanjani uJohn 1 vesi 29? Uthi-ke uJohn lona esikhuluma ngaye, kuthiwa-ke ngangomuso wabona uJesu eza kuye, wathi, bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Oh, le mfanekiso yewundlu yayifanekisa bani? uJesu uKrestu uqobo. Nakho uma uJesu Kristu eseqhamuka uyamemeza umntwana kaNkulunkulu, uthini? Uthi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Uma uyaphendula umbuzo uthi-ke imihlatshelo yayifanekisa bani na? Cela sifunde futhi no-Isaya 53. Isaya 53 uvesi 6, 7 novesi 9. Uthi-ke lesi siprofetho kwakukhulunywa ngemishini yaJesu engakazalwa, kusho ukuthi impilo yakhe izoba njani. Uma ufunda u-Isaya 53 nje, uma ufunda u-Isaya 53 kukhulunywa ngempilo kaJesu. So uma ufunda uvesi 6 uthi-ke thina sonke, yebo, sidukile njengezimvu, yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe. uJehova wehlisile phezu kwayo ububi bethu sonke le ndodana yakhe. So ngoba thina sibabe sidukile, uJehova wayesehlisa lobubi bethu sonke siyisizwe sabantu noma sabantu bonke emhlabeni, ububi bethu behliselwa phezu kwabane? Kwale ndodana yakhe. Kuthiwa yenziwa kanjani nguvesi 7? Kuthiwa-ke yacindezelwa, kepha noma yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo, njengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni, nanjengemvu yethule phambi kwabagundi bayo,
ayivulanga umlomo wayo. Bese uvesi 9 ethi-ke babeka ithuna layo kanye nababi ekufeni wabeka ithuna labo kanye nababi ekufeni yayinabenza okubi noma yengenzanga indluzula kungekhona nkohliso emlonyeni wayo. Amen. Ingakho kwakuthiwa umuntu uma izolithatha iwundla azothi uma wona ithatha iwundla elingenasici elinomnyaka lingabe nasici bese yena uvuma izono phezu kwalo bese yena futhi eyalinquma ukuze ezofunda lokhu kukhulunywe kumaHebheru 9:22 ukuthi ngaphandle kokuchithwa kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono. So uJesu-ke uyena kwakufanekisa uJesu ozayo izoba yiwundlu ngegazi lakhe uzothethelelwa ngalo izono ngoba ngaphandle kwegazi likaJesu akukho ukuthethelelwa kwezono. So ngaphandle kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono. Lokho uzokuthola uma ufunda incwadi yamaHebheru 9:22. So kusabuza ukuthi imihlatshelo lana yayifanekisa bani? Yayifanekisa uJesu uKrestu uqobo. Cela sifunde ivesi yokugcina ukuphendula lo mbuzo. Isambulo 13:8. Isambulo 13:8 sifundeka kanjena. Sithi bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni. Ngicela ungaqhubeki. Okay, kukhulunywa ngesilo la siyakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi isilo umbuso ohlubuke uNkulunkulu. So sekukhulunywa ngabantu-ke la ukuthi benzani bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni isilo. So wonke umuntu onjani okhuleka esilweni yiwo wonke umuntu ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. So bonke labantu abazokhuleka esilweni amagama abo vele awekho encwadini yewundlu. Iwundlu leli lubani elahlatshwayo yiliphi lelo wundlu elahlatshwayo? uJesu Kristu uqobo. So lemvu abantu ababethi mabonile bebeka izandla phezu kwayo yayirepresenta iwundlu langempela elisazohlatshwa eliuJesu Kristu elizohlatshelwa abantu bonke abaphila emhlabeni. So umbuzo umuntu azozibuza wena ukuthi-ke ithabanakeli lasemhlabeni layeka nini ukusebenza? Ithabanakeli lasemhlabeni labe seliyeka nini-ke lona ukusebenza? Kuphendula uMatewu 27:50 novesi 51. Laphana uma usenza isamari kwakuwukufa kukaJesu. Ukufa kwakhe sekwenze konke emhlabeni sekufika isikhathi sokuthi afe. So siphendula umbuzo uthi-ke ithabanakeli lasemhlabeni layeka nini ukusebenza? Matewu 27:50 novesi 51 ufundeka kanjena. Uthi uJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Bese sekuthiwa-ke bheka-ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka. Amen. Sithini la? Umhlatshelo wewundlu likaNkulunkulu eliuJesu Kristu ngoba sike sasho sethi lana uMatewu 27 ukhuluma ngokufa kukaJesu. So sekuza igazi lakhe lizohlanza izono zezwe lonke. Kuthiwa-ke umhlatshelo wewundlu likaNkulunkulu eKhalvari wayifeza yonke imfuziselo nezinkonzo zethabanakeli elidala. So umhlatshelo opheleleyo wesono manjena wasewenziwe ukukhombisa ukuthi umsebenzi wethempeli wawususuphelile. Iveli noma isihenqo sethempeli elahlukanisa amagumbi amabili ladabuka phakathi lidatshulwa isandla esingabonakaliyo. Kusukela ngaleso sikhathi kwakufuneka ukuba umuntu abheke ethempelini lasezulwini. Amen. Ngoba sithena ithabanakeli lalotho wrong lalihlukene kabili kwakuhlukanise isihenqo lesi uJesu wathi uma esefa esadabuka kabili. Okusho ukuthi lezi iy'nkonzo zalo zethabanakeli lasemhlabeni zasesezinjani? Zaseseziphelile. So mhlampe-ke umbuzo wokugcina, hhayi uthi umbuzo wokugcina lo mbuzo wesiqala ngawuthi ithabanakeli lasemhlabeni lalifana nani na? Hhayi, lifana nethabanakeli lasezulwini. Kodwa-ke ake sikuqinisekise lokhu ngoba umuntu uzozibuza ukuthi-ke linjani ithempeli lasezulwini na? Linjani ithempeli lasezulwini na? Okay, ake sifunde lama kuthiwa-ke ithabanakeli lasemhlabeni liwumfuziselo
welinye ithempeli elikhulu elisezulwini. Asithole isiqinisekiso salokho ukuthi-ke lithabanakele lenziwe emhlabeni liwumfuziselo lethempeli elikhulu noma lethabanakele elikhulu elisezulwini noma le-sanctuary enkulu eyayisezulwini. Cela sifunde Isambulo 15 uverse 5. Isambulo 15 verse 5 uthi-ke uma ufundayo, emva kwalokho ngabona kwase kuvulwa ithempeli lethabanakele lobufakazi ezulwini. Amen. Uyakhuluma uJohane Mambula ukuthi emva kwalokho wabona ini? Kwase kuvulwa ithempeli lethabanakele lobufakazi ezulwini. Amen. So khathi abantwana baNkulunkulu kuthiwa bakhe ithabanakele la emhlabeni babe benza ikhophi noma umfuziselo wokusezulwini. Ngakho uJohane Mambule ethi emva kwalokho wabona kuvulwa ithempeli lethabanakele lobufakazi elikuphi? Ezulwini. Uma ufunda futhi sona Isambulo u-11 uverse 9 wakhona uverse 19 ufundeka kanjena. Isambulo 11 verse 19 uthi-ke kwase kuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini, kwabonakala umphongolo wesivumelwano. Yazi ithempeli lasezulwini, kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe. Kwase kuba khona imbane namazwi nokuduma nokuzamazama komhlaba nesichotho esikhulu. Oh, amen. Wena kwithabanakele lasezulwini siyathola nakhona umphongolo wesivumelwano wawunjani? Wawukhona. Amen. So cela ukufunda-ke amaHebheru 8 uverse 2 noverse 5. Lapha siyaqinisekisa ngakufunda lama verse ukuthi ithabanakele lenziwa la emhlabeni kahle kahle ezulwini likhona. Kwakuyikhophi lana emhlabeni yokwenzeka ngempela okusezulwini. Ngakho kuthi thina iy'nkonzo zethabanakele zaziqonde ukufundisa umuntu icebo likaNkulunkulu losindiso. AmaHebheru 8 uverse 2 noverse 5 afundeka kanjena. AmaHebheru 8 uverse 2 noverse 5 athi kwakukhulunywa ngoJesu Kristu la ukuthi uyini? Isikhonzi sokungcwele nethabanakele lempela elamiswa yiNkosi kungemuntu. Uverse 5 khona lapha amaHebheru 8 uthi-ke bekhonza abantu babenjani? Bekhonza okungumfanekiso nesithunzi sokusezulwini, njengokuba uMose wayalwa esazakwenza ithabanakele ngokuthi bheka wokwenza konke ngesifanekiso owaboniswa sona entabeni. Amen. So ithabanakele lasemhlabeni sinesiqinisekiso sokuthi hhayi abantu babefundiswa okusezulwini ukuthi kwakwenzeka kanjani. So kuma kanjani? Ngecebo losindiso. So ngakho sithena konke okusethabanakele kwakukhuluma ngoJesu Kristu. Uma amanzi okuphila lapha ngaphandle, isinkwa isinkwa sokuphila, ukukhanya ukukhanya kwezwe. I-althari lempepho limele imikhuleko yabangcwele uma bethandaza ekhuphukela uNkulunkulu. uJesu Kristu sitheni esifundeni iyavela ukuthi umPristi wethu omkhulu. So umbuzo kuba uthi ubani okhonza ethempelini lasezulwini na? Ubani okhonza ethempelini lasezulwini na? Ngoba siyathola lapha emhlabeni kwakungabapristi futhi noma umPristi omkhulu wesizwe samaLevi. Sakuthola lokho ey'fundweni ezedlulileyo. So ake sifundeni namhlanje ukuthi ubani okhonza ethempelini lasezulwini. AmaHebheru 3 verse 1 athini? Athi ngakho-ke bazalwane abangcwele enihlanganyela ukubiza kwasezulwini, qaphelani umphostoli nomPristi omkhulu wesivumo sethu ubani? uJesu. Uma sifunda wona futhi amaHebheru 9 uverse 12 afundeka kanjena. AmaHebheru 9 uverse 12 athi uJesu lokukhulunywa ngayo ngoba kuthiwa isihloko salana umsebenzi kaKrestu ubuPristi obukhulu. Isihloko sala kumaHebheru. So uma ngifunda uverse 12 kuthiwa uJesu lo wenza njani? Wangena kanye kuphela endaweni engcwele kungegazi lezimbuzi namathole, kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhululwa okuphakade. Siyakhumbula ukuthi sithena abapristi bona babengena
endaweni engcwele bephethe amagazi ezimvu. Ngithi thiwa uJesu Kristu no, ngoba yena vele wayeyimvu original, angenanga ngamagazi alezo zimvu, kodwa wangena ngegazi lakhe uqobo, ezuzile ukukhululwa okuphakade. Uma ufunda uvesi 24 khona kumaHebheru 9 ukuthi-ke ngokuba uKrestu kangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla engumfanekiso waleyo okuyiyo ngempela, kepha wangena ezulwini uqobo, ukuba manje abonakala ebusweni bukaNkulunkulu ngenxa yethu. Amen. So umpristi omkhulu osinxuselayo ezulwini, ethabanakela sezulwini ubani? uJesu Kristu uqobo. Sithini la? Asiqondeni ukuthi noma umsebenzi wawuzosuswa ethempelini lasemhlabeni uye kwelisezulwini, noma indawo eyingcwele nompristi wethu omkhulu ongabonakali ngeso lomuntu, so abafundi babengeke belahlekelwe yilutho. Kwakungeke kube khona ukunqamukelana ekukhulumisaneni kwabo noNkulunkulu. Kanti-ke futhi ngeke kube khona kuncipha kwamandla ngenxa yokungabibikho komsindisi la emhlabeni ukuthi simbone ngamehlo. So ngasikhathi sinye lapho uJesu ekhonza ethempelini elisezulwini, selokhu eyisona isikhonzi sebandla elisemhlabeni ngomoya wakhe. So umbuzo ukuthi ithempeli lasezulwini lalinjani na? Ithempeli elisemhlabeni linjani na? Lalo lifana naleli elalisezulwini, ukuthi elisezulwini alimiswanga izandla zomuntu. Lana kwaphoqa ukuthi kube uMose noma abantwana ka-Israyeli lamiswa izandla zomuntu. So la ezulwini kwakwenziwa, kwakuwumfanekiso lapha emhlabeni, ngiyaxolisa, kwakuwumfanekiso wokwenzeka ezulwini. So umbuzo omkhulu esizozibuza wona ukuthi-ke yini umsebenzi kaKrestu ezulwini na? Okay. uKrestu sitholile ukuthi ummeli futhi umpristi omkhulu. Ake sithole ukuthi unjani-ke kumaHebheru 2 uvesi 7. Unjani lo mpristi wethu omkhulu? AmaHebheru 2 verse 17, AmaHebheru 2 verse 17, ngiyaxolisa kakhulu ukunimislead abazalwane. AmaHebheru 2 verse 17 athi-ke, ngakho-ke kwamfanela uJesu lesikhuluma ngaye, ngizocela ukuqala phansi. Kuthiwa-ke ngakho-ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke, ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu, kube yinhlawulo yezono zabantu. So mhlawumbe umuntu uma ezozibuza ukuthi uJesu ube esesimela kanjani na? Usimela kanjani uJesu Kristu ezulwini? Kuyaphenduleka uma ufunda incwadi kaJohane wokuqala uJohane wokuqala 2 uvesi 1 no-2. Johane wokuqala 2 uvesi 1 novesi 2. Ufundeka kanjena. Uthi, bantwana bami, nginilobela lokhu ukuba ningoni. Kepha uma umuntu ona, sinommeli kuyise, uJesu Kristu olungileyo. Yena uyinhlawulo ngezono zethu, kungeze zethu zodwa, kodwa nangezezwe lonke. So asiqapheleni lokhu ukuthi bonke abaguquke ngempela esonweni ngokukholwa, abamukela igazi likaKrestu njengomnikelo wabo obasholezelayo, kubhalwe intethelelo maqondana namagama abo ezincwadini ezisezulwini, njengokuba sebengabahlanganyeli bokulunga bakaKrestu, ney'milo zabo zitholakala zivumelana nomthetho kaNkulunkulu. So izono zabo ziyacinywa, bona uqobo lwabo bese bezothola ukuthi bazobizwa ngokuthi bafanelwe ukuphila, ngoba izono zabo zicinyiwe ngani? Ngegazi loJesu Kristu. Iy'milo zabo zifana nesikaKrestu, aziphambani nomthetho kaNkulunkulu. Kube sekumenyezelwa-ke ezulwini ukuthi labo uqobo bafanele ukuphila okuphakade. So umbuzo esizobuzwa wona ukuthi-ke linamandla kangakanani igazi likaJesu Kristu ekususeni izono zethu na? Linamandla kangakanani igazi likaJesu Kristu ekususeni izono zethu na? Ela sifunde wona amaHebheru 7 uvesi 25. Athi amaHebheru 7 verse 25-ke, ngakho-ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo bonke abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukumamela. So linamandla kakhulu ngoba uJesu Kristu unamandla okusindisa ngokupheleleyo bonke abeza kuNkulunkulu ngaye, njalo lokhu uphilela khona ukubamela. Uma ufunda uJohane wokuqala 1 uvesi 7 uthi wona, bathandekayo, anginilobeli umyalo omusha. Sifunde incwadi uJohane wokuqala 1 uvesi 7, ngiyaxolisa ngenza iphutha. Johane wokuqala 1 uvesi 7 uthi-ke,
Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Amen. So akekho umuntu emhlabeni owenze isono ekuthiwa beyond repairs kuthiwa mhlawumbe ayikho indlela angathethelela ngayo. Siyathola ukuthi igazi likaJesu lithethelela, liyasihlambulula ezonweni zonke, noma yini umuntu akayenzile, kodwa uma eza kuJesu igazi lakhe linamandla ukumthethelela leso sono. Ebhalwe encwadini yokuphila mase seyimemezela izulu lisizulu, ufanele lowo muntu ukuphila okuphakade, ngoba yini, ubonile waphenduka wamukela uJesu. So khona isimamo esinikwa sona-ke, sinikwa simemo sini ukuba size kumpristi wethu omkhulu na? Khona isimemo esinikezwa sona ngoba size kumpristi wethu omkhulu. Sicela ukufunda amaHebheru 4 uvesi 14 kuya ku-16. AmaHebheru 4 uvesi 14 kuya ku-16 afundeka kanjena. AmaHebheru 4 uvesi 14 kuya kuvesi 16 athi, ngakho-ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambelele kuso isivumo sethu, ngokuba asinayo umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi, engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Amen. Yini umsebenzi kaKrestu ezulwini? Ungumpristi omkhulu, uwummeli wethu. Ngegazi lakhe izono zethu sonke emhlabeni ziyathethelelwa, bese siyakwazi ukuba abantu abanezimilo ezinjengesimilo sikaJesu. Amagama ethu elotshwe encwadini yokuphila, izulu limemezele ukuthi sifanele ukuphila okuphakade. Amen. Nkosi Yesu, sifunda kwezulu esikhathini samanje. Amen. Uma uNkulunkulu esiphila ukuphila, sifunda Isifundo 4 ozobe ukhuluma ngokuvalwa komusa. Siyabonga mdalo amazulu nomhlaba, isifundo siphe sona esikhathini samanje. Sicela Nkosi ukuthi siphe ukuhlinza ngaso, sifinyelele Nkosi, sibe impendulo kuyo yonke imibuzo kade sinayo, sibe imduduzo, sibe imvuselelo kwabanye bethu, bese konke sizokwenza sikwenze ngokulalela uNkulunkulu, ngokuqonda ukuthi asizona iy'ntandane, kodwa izulu likhona lesimele, lilungele ukusikhulula kukho konke ububi nakuwo wonke amaketanga esitha. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Isifundo esilandelayo sisifunda sizobe sithi ukuvalwa komusa. Amen.